Ekipe iz više poslovnih jedinica javnog komunalnog preduzeća od ranog jutra radile su u širem delu naselja 7. jul koje je ranijih godina korišćeno kao sankalište. Angažovana je sva potrebna mehanizacija, a glavni zadatak je da se prostor što bolje očisti, poseče divlje rastinje, raskrče putevi, stvori veća prohodnost i bolja preglednost. Cilj je sređivanje staze za sankanje za sledeću zimsku sezonu. Znači, u dogovoru sa lokalnom samoupravom dobili smo zadatak da uredimo 7. jul kako bi naši najmlađi sugrađani mogli da sledeću zimu imaju bezbedan kutak za sankanje. Sve u cilju kompletnijeg uređenja ovog nekada omiljenog izletišta koje se u posljednjih par decenija pretvara praktično u naselje, jer osim što na 7. julu, odnosno Karađorđevom brdu, imaju vikendice, mnogi Paraćinci ovde i stanuju. Osim što će deca, verovatno, kada padne sneg, zaista rado koristiti ovaj prostor, zaista je bilo i neophodno ukloniti sve to divlje rastinje, jer ima dosta ljudi koji na 7. julu imaju i svoje vikendice i objekte drugih namena i da im je ovo verovatno olakšalo prolaz. Tako je, to je bio drugi cilj, znači malo urediti 7. juli koji je bio dosta zapušten, koji je imao čak i nekih malih divljih deponija, to ćemo i sa našim ekipama sve uraditi i srediti, već i da smo odradili. Evo, ja koristim da kažem da ćemo iskoristiti ovo lepo vreme, znači radit ćemo 2 smene, ako treba i narednih 10 dana, da bismo doterali i sredili 7. juli da izgleda onako kako bi trebalo da izgleda. Do ovog mesta, to smo se lično uverili, na terenu može se stići sa različitih strana i sada su svi ti putevi praktično pročišćeni, prohodni, prošireni. Koliko ste mehanizacije angažovali za ovaj posao? Pa kao što se vidio ovde imamo 3 traktora, imamo ovaj merčer za održavanje ovih putnih pravaca koji je istao i znači puno trimera, 3 trimera, znači maksimalno sve što smo mogli izdvojili smo da bismo uredili, znači i tačno je, možemo sa 3 strana da dođemo, znači 2 glavna pravca, jedan ovde pored Vidikovca sa Karađorđevog brda i jedan od ozdo pored kasarne, ispod nadvožnjaka i odmah prva desna tu gore prema 7. julu. Radove su osim nadležnih iz javnog komunalnog preduzeća obišli i predsjednik Skupštine Dragan Mitić, član opštinskog veća Marko Šćepanović i pomoćnik predsjednika opštine Miloš Tomić. Kako smo i čuli ovde na licu mesta, ovo je uvod u neke mnogo krupnije investicije, mnogo veće radove kada je u pitanju sređivanje čitavog ovog kompleksa nekadašnjeg izletišta 7. jul. Da, ovo je početak zimske sezone, ali ne samo toga, nego početak revitalizacije čitavog ovog poteza. Ovaj potez koji je nekad bio sportski centar, trebamo vratiti život i smatramo da je to neophodno, da ima velike potencijale koje možemo da iskoristimo i da se ubrzo rade projekti kojima će biti rešeno pitanje ovog dela grada, odnosno da mu vratimo pravu namenu, pre svega sportsku, rekreativnu, jednostavno da to bude jedan centar grada koji će služiti za odmor i rekreaciju i za uživanje svih naših građana. Radi se o potezu koji počinje negde ovim delom i završava se tamo do jezera, znači to je deo koji je uglavnom očišćen od mina i tek posle tih radova koji su potpuno završeni daje mogućnost da se nastavi u pravcu uređenja i komunalnog i nekog svrsishodnog uređenja tog prostora. Svakako da će celodnevni rad zaposlenih u komunalnom i zelenilu dati rezultate, kao što se u velikoj meri već da videti, i zaključiti da se realizacijom konkretnih poslova iz nadležnosti lokalne samouprave može sanirati veliki deo problema u ovom delu grada, ali je izuzetno važno da se komunalni red ispoštuje, pa bi i građani trebalo da se potrude da ne stvaraju nove divlje deponije, jer ovaj prostor zaslužuje mnogo lepšu i praktičniju funkciju.